Kad smo govorili da je poznat pod ovom Apple Store-u, znači kad idete na njega, kad ga otvorite, dobit ćete niz aplikacija, igrice ili utilitisa šta vam već treba. Prije toga se morate logirati na iTunes. On vas pita tu login, gdje se ulogirate, stisnete što želite download, install i onda će vam se ta ikona pojaviti tu na glavnom panelu. Ovdje tu će vam se ispod ovoga, ovdje i ovoga pojaviti točkice. Može biti ukupno 9 stranica ovih, ne više. Manje da, ali ne više od 9. Recimo kada je instalirate, tu će vam se pojavljivati. Ako nema mjesta tu, ćete okrenuti stranicu i ići na drugu stranicu i samo ćete listati. Evo, samo sam to htio reći, ako recimo niste upućeni. Fotografije su ostale iste, znači na cover flow prstima se miče. Imamo iTunes, clock, kamera, settings, SMS, mail. Evo, tu mi je izašlo, znači da imam 5 mailova nepročitanih. Mail je jako lagano, kad stisnete mail automatski dobijete šta koristite, automatski stisnete Gmail, Yahoo ili Others, ukucate samo znači svoje ime, mail adresu i password i automatski sam iPhone vam napravi account. Sad ćemo malo pogledati kako izgleda mail. Evo, tu mi piše da imam 5 mailova nepročitanih. Znači, sad ćemo ga kliknuti, evo ga. Znači imamo pristigla pošta, skice, poslana pošta, otpad, neželjena pošta sa zvijezdicom, sva pošta. Account se radi tako prvi put što sam već objasnio prije, znači da se prvo stisne mail i odmah vam iskoči više usluga koje koristite od Yahoo-a, Gmaila, Inboxa ili Others, šta već stisnete, automatski će konfigurirati vaš račun. Evo, pristigla pošta, znači evo to ovako izgleda, mail, odlično, pregledno, znači samo radi u ovoj sazi, kad ga okrenete, neće se okrenuti jer to samo fotografije, video i multimediju vrti okolo. Znači evo, sad ćemo otvoriti nešto, evo neki mail, evo vidite kako se uspije lijepo čitati. Može se namjestiti font slova, naravno da budu veća, manja, možete zoomirati standardno sa prstima. Ovdje idemo znači nazad i izlazimo sa ovim. Evo, odlično izgleda mail, stvarno jednostavno za korištenje. Kako se dodaje novi account na mail? Znači sve ide pod settings. Dobivamo, znači imate tu opciju za airplane mode, što ćete i koristiti, nećete. Imate Wi-Fi, sound, brightness, wallpaper, general, mail, contacts, calendar, phone, safari, iPod, photos. Znači nama treba, govorili smo o dodavanju novog računa na mail. Ako stisnemo na mail, evo tu ćemo vidjeti moj. Ispod njega ide add account, show, preview, minimum font size, it's medium i ostale opcije koje vam treba. Ako idemo na add account, evo da ćemo ga kliknuti, evo ovako vam to dođe. Znači odaberete koji poslužitelj je vaš, kliknete ga, ja ću recimo odabrati evo isto Gmail, evo i dobijete ovako. Ova imena ovdje nemojte da vas bune, ovo je kao primjer navedeno. Ako ja tapnem na name, doće mi odmah tipkovnica, evo vidite, ja upisujem ime i sve ostalo što treba i odmah napravite account. Vrlo jednostavno. Razlika u ovom novom modelu od 3G i onom starijem modelu 2G se vidi u ovome iza, da je ovdje malo, ove stranice su malo više zaobljene. Ovi kutevi ovdje iza kod ovog staroga su bili ravni, tako da kad vam je stajao na jednoj ravnoj podlozi, kad se tapkali po njemu nije radio ovo, vidite? Onaj prije model je bio čvršći na podu, znači ako vam stoji negdje na podu da tapkate, uvijek će vam, evo kako skače, hop hop, evo, samo toliko.